ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. آیا تو ندیستند همه مردم که آیا گوشک بید که بدارت و تی دستا و نماز قائم بدارت و زکات بدیه نی وحده که فرض کنک بیتانی سر جهاد ناگهانی اچانکا ہما وحدہ یک ٹولیے آنی ترسگا لگت چھ مردمہ ہنچو کہ مردم چھ اللہ بترسید یا چھ اشیاء ہم گیشتر ترسگا لگتند و گوشند کہ ایم پرورتگار پرچہ تو فرض ضروری کت میں سر جہاد مکہ تہا چونکہ مسلمان پہ حساب داد تند وسائل آنی کر رہا نبی کے برابر آیت پمشہ آ وحدہ آنی جہاد خواہش اللہ پورا نکو تو اجازت نہ داتا دو چیزیں بابتا آنی سرا زور دیگ بیت یا کہ ہمیں کیا کافرانی ظلم و ناانصافی آنی سرا صبر و برداشت و تیتہا پیدا بکنا دومیا نماز و زکاة و عیدگ عبادتاً سرجمہ حیالداریہ بکنا و آنی سرا وطا مہر بدارا تاکہ اللہ نزدیکی آئیں دست بکپی ہجرتا رند وحدے کہ مدینہ مسلمان پا گیگ بتا و آنی زور بیت گڑا آئیں جہاد کنگے اجازت دیگ بیت بلے آ وحدہ لہت مسلمانہ کمزوری پیش داشت گڑا آیاں مکی زندگی یاد دیگ بیت کہ آ وحدہ شما وقت ہمیشہ لوٹو کتے نی پرچہ نی زوری پیش دار گئے نی پرچہ کمزوری پیش دار گئے وحد نداد کم میں وحدے بگوش کے دنیا فائدہ سک باز کم میں بزن یوکا ہوتی دنیای فائدہ دیما مدارت بلکہ اللہ راضی کرنے کے کوشش بکنے و آخرت شترنت ہمیں یہ واسطہ کہ چا اللہ ترسی و شما حق جنگ نبیت رشتگے برابر ہم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ہر کجا کہ شما ببیت درگی دیت شمارا مرگ تری شما مہر قلات انتہا ببے ادا کمزور مسلمان سمجھانے کے واسطہ فہمانے کے واسطہ آئیں گشک بھی اگائیں کہ شما وطا چا دو چیزیں تورسا چا جہادہ دیر دار گئے یکی چا دنیای فائدہ یعنی دستا روگے ترسا و دومی چا میرے گے ترسا حقیقتا آخرت نعمتانی دیما ای دنیا نعمت ہچ نہا ای جہاد بدلا من شمارا چا بہشت نعمتا سیر کنا و ہمیں وڑا میرے گا یک وحدی ہست آوتی وحدہ علمہ کیت تر انسان مہریں قلاتانی باہوٹ بھی وحدی کہ آئی ہر حالا آئے گی انت گڑا وشتر ہمشت کہ اللہ رضائے ہاتھ راما راہا بیت کیا شہید بیگین او آگاں بیرسیت آئیں وشی گشنت کے ایچا اللہ نے مگائیں او آگاں آئیں بیرسیت نوشی گشنت کے ایچا تی نے مگائیں ادا پدا منافقانی بیان بھی اگائیں کہ آئیں پیسرگی امتانی وڑا ہنچو گوشت کے وشی او مال دولت تہا بازی چا اللہ نے مگائیں ڈکال سالی او مال دولت تہا کمی ای محمد چا تی سببائیں تی وجہائیں بزا آئیں ہمیں گوشت کے گنجے نحوست و شمی و نوشی میں تہا چا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سببات کگا بوگش کے دراہ چا اللہ نے مگائنت بزا ای دراہ وشی و نوشی چا اللہ حکمہ مردمانی سرکائنت نیچی بلاہنت ای مردمہ خبر فہمگے سمجھگے نزدیکا نہنت ما
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هرچ وشیه که تر برسید گوڑا آچ الله نے مگائنت و هرچ نوشیه تر برسید آچ تی جندگ ورائنت. بزن انسانانی سرا هرچو مصیبت و نوشیه کت آ انسانانی عملانی سزائنت کہ آنی بدیں کارانی سببا اللہش آنی سرا کارید ہنچو کے فرمانے وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. و هرچ مصیبت کے پشمکے آنی سببا شما بدیں عملند کہ شما کوتگند و بازین یا پہل کن سورة الشورى آیت 30 نمبر. و مدیم دا تک ترا محمد مردمانی نیمگا پا پیغام سر کنگا و بس سنت اللہ پا گواہی دیے گا. من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ہر کس کے رسول رندگیری بکند گوڑ بے شک بزا ایا اللہ رندگیری کت. ای آیت پاکا پاک حدیثانی نمنو کانی رد دیں کہ اللہ و رسول اطاعت تہا فرق کنا و رسول گفتار و کردارا نظیرند و ہمشیہ گوشند کہ اللہ قرآن پما بس سے. حالانکہ آیت مفہوم ہمشند ہر کس کے رسول رندگیری مکنت بزا یا اللہ رندگیری نکت. پمشکا ای پہ میں مردم ایو کا حدیث نمنوک نہنت بلکہ حقیقتا قرآن ہم نمنوکنت. و ہر کسا کہ دیم تاب دات گڑم دیم ندا تک طرف آئینی نگہبانی کنگا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. و گوشنت منافق کہ قبولنت نواہدے کے در کانت و روانت چتی کر را گل شپا گوازینت یک تولی آئینی بغیر ہم حبران کے تو آئین گوشتگاں و اللہ نبشتہ کنت ہرچی کے شپا شور کنا نیت تو سر بوگز چاہیاں و توکل بکن اللہ سرا و بس سنت اللہ پکارانی ٹہینگا. بزا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے منافق ہر چھبری کے تئی گورا کارنت شپاں آئیے چپکائیہ وتی دیوانانی تہا گوشاں و دیگے چپ چوٹیں حبر کنا و شمع خلاف مکر ہونا ٹہینا. بلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چاشن دیما تاب بدے و اللہ سر توکل بکا ای طرح ہچ پیمیں تاوان و نقصان دات نکنا پرچک تئی کار ساز و کمک اللہ ہیں. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آیا نی غور و فکر نکنند قرآن تہا و اگا ای قرآن بغیر اللہ چھ دگرے نیمگا بتین گوڑا دیتگت آیا ای تہا باز اختلافی چھ قرآن پاکا رحشونی زیرے کے واسطہ ای تہا غور فکر کنگے زور دیا بیا گائیں و ای حقانیت بارہا یک معیار بیان بیا گائیں کہ اگر قرآن کجام یک انسان کلام ببتے ہنچو کے کافرانی حیالیں گوڑا ای بیان کتگیں حبر و قصہانی تہا یک نہ یک جاگہ ہی چیزی نہ چیزی جیڑا و ردی و اختلاف بیت پرچک یک بلاہیں و سرجم کتاب کے اشی ہر بہر فصاحت و بلاغت تہا بے دروریں بے مثالیں حالانکہ انسان نبشتہ کتگیں مزن کتابانی تہا زبان روانگی و فصاحت و بلاغت اوشتات نہ کھاں. دومی چیز اشنت کہ اشی تہا گوستگیں قوم و راجانی کے استہ بیانت کہ آئیں بغیر علام الغیوبہ بزا چیرین نزانو کا کس ذات کت و بیان کت نکا. ہمیں پیما اشی ہر لفظ شہدناکیں کہ ہچ انسان حبرتہا انچو شرکنی مان بتنکا. قرآن پاک چا دراہیں انسانی کوتاہی و عیباں پاک و صاف بیگ وط ہمیں نیمگر رحشونی کند کہ یہ اللہ مقدسیں و پاکیں کلامیں کہ یہ پا جبریل علیہ السلام زبانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرا ایرگب. وَإِذَا جَاءَ
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. و हमें के बेत आनी गोरा हबरे दिलजमिये या तुरसे गुड़ा ये शिंग कनंत ओ आगा आए सर बुकते आ हबर पर रसूला ओ मुसलमाना नि जानकारी ने मगा गुड़ाइया पट्ट लूट कुतगत हमा कसा के आ पट्ट लूट कनोकंत आयनी चा अमन हबरा मुसलमाना नि कामयाबी ओ काफिरा नि चेर तरगे हबर मुरादे ओ चा तुरसे हबरे मुसलमाना नि चेर तरगे हबर मुरादे बिजागा यक्किया चुशे हबरे सर बित के मुसलमान कामयाब बितगा ओ आनी दुश्मन चेर तरतगा गुड़ा आ मर्दुम बे पट्ट लूट कनगा हंचो ये शिंग मकंत परचक के चा इशिया मुसलमान हंचो गलो शादान बन तो बेगम बा वो चौथी दुश्मना पहक गाफिल बा ओ ई चीज़ पाए नुकसान है हमें पैमा गया क्या तुशी हबरी इश्कोत के मुसलमाना ने लश्कर चीर तर तक गुड़ा बे पट्टलूट कनगा अशंग कनग मबी परचक के एशिया मुसलमान ने तहा नाउम्मीदी पीदा गबी ओ आनी हौसला और हिम्मत पुरुषी बल्कि ये पैमे मजनी चीज़दा ने तहा च तजुर्बाकार और ज़ातकार और आकला शोर गिरक बीबी और रहशूनी जीरक बीबी हर आकार क्या ये कनग तहा च तजुर्बाकार आलम और ज़ातकार रहशूनी जीरक मबी आइए आइसर नवशबित फ़ायदा इस्तेंबात असल नबत हमा आपा गुशकबित के आच दुरुस्ता पेसर दरके पमशा हबर जोहलांकिया रसगो पट्टो पूल कनग इस्तेंबात गुशकबी फ़तहुल क़दीर ओ आगा मबतेन अल्लाह मेहरबानी और ये रहमत शुम सरा गुड़ शुमार रंदगीरी कुतगत शैतान बग़ैर का मुकीन या फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक वहर्रिज़िल मुअ्मिनीन असल्लाहु अन यकुफ़्फ़ बअसल्लज़ीन कफ़रू वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तंकीला। नित जंग बेकाम अल्लाह राहा तो दगे कसी जिम्मेदार नहे बगैर वता और शौक व जोश बिदे मुसलमाना निदेर नबित के अल्लाह बंद कंत काफरानी जंगा और अल्लाह जोरावर तेरे माँ जंगा और जोरावर तेरे माँ सजा दिएगा। मैं यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुन लहू नसीबुम मिन्हा वमन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुन लहू किफ़्लुम मिन्हा वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। हर कस के सिफारिश बिकंत नेकी कारतहा अय्या हम रसीत यक बाहरी चा आकारा और हर कस के सिफारिश बिकंत बदे कारतहा अय्या हम यक वंडे रसी चा आकारा वल्लाह हर चीज़ वंडा बाहर कनूके। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन हसीबा। वहद के शुमार कसी दुआ बेदंत गुड़ शुमा हम अय्या दुआ बिदियत चा अय्या शत्तर या हम अय्या पिरतर रेने बेशक के अल्लाह हर चीज़ हिसाब कनूके। तहियत असल माना अद्दुआ बिलहया बिजा कसिया दराजी उम्र दुआ दिए गए इदा मुराद सलाम कनगे अय्या ज़्यादा दुआ दिए गए माना हमेशित क्या गए यक्की अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह गुशित दोमी ये जवाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु बुगुशित। हदीस पाक हंसते कि एक मर्द में वाजह दरबार आत को अय्या अस्सलामु अलैकुम गोश्त नश्त वाजह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइंत इशी वास्ता दहनी किया पद दिगरी आत को अय्या व रहमतुल्लाह गोश्त यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह गेश कुत रहमतुल्लाह वाजह फरमाइंत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशी वास्ता बिस्तनी किया पद दिगरी आत को अय्या व बरकातुहु गेश कुत यानी पूरा सलाम दा
واجها فرميت كي شو واسطة سيني كي هست سنن ترمذي حديثه حافظ ابن كثير گوشی ہمیں آیتا عالم دلیل زیران کہ سلام علیک کنک فرض ہیں وہی جواب ندیو کا گناہ پانک بھی تفسیر ابن کثیر کافرہ پیسرا سلام کنک جائز نہیں ہاں اگر یکیا سلام دات کافریا گوڑا ای جواب حشکا و علیک گوشک بھی ہنچو کہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمان کند کہ واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائند کہ یہود و نصارے ہیں شروع سلام مکنے بزا آیا وقت سلام مدیه سنن ترمذی ودقى حديث يا كيت كجوابه صرف وعليك قشك بيبي صحيح مسلم